Husk, det gælder her, som det gælder hjemme ved køkkenbordet og øvrigt på de sociale medier. Jo mere uenig du er med nogen, Hvad fanden er meningen? The next thing you'll see is the militant Islamists bringing down the World Trade Center. Our correspondent, Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? But New York, very much a city still in chaos. The phones are not working properly. The subway lines are not working properly. Where were you on September 11th? I was home. Our purpose was to document the event. Their purpose was to document the event? You're not Jewish. You're Zionist. Zionist is against the God. Det officielle Danmark samarbejder. Der har været helt tydelige grupperinger i det danske samfund, som har støttet jødeudryddelsen og i hvert fald den antisemitiske tilgang. I've now been in 57 states. I think one left to go. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Nu kan jeg se, at pandekagebåden er åben, så vi må gerne gå over og få nogle pandekager, mens vi lytter. Det er altså ikke noget galt. Det er bare ikke smasker for højt.